Ole kan video timlo like sak turle kan channel timlo subscribe sak mas turing kron som masudu chawa ti chuanin kan video upload thin tur te tlem kan soi masalok anga kan video upload thin tur te SCP Foundation chungchang ani a SCP Foundation hian tumber chu mishing te ta na lo om thei thil chi sang khovel chhung mi le khovel pon mi te po kho khira khung khom le jirchian na te do tho ani mishing te ta na lo om ni lem lo thil dang mak tak te po an tel boka chung te chu a video ne na en pain kan soi fi zel don ani SCP Foundation staff area cha somli pani na thok te chun thil om dan chu an rithem lo kher mai le chumini chun lok chok le luna an nei sup maya an khol te chu amai na ron chi a thok tu te po a chan shit lovin an thi te sup bok he area cha somli pani na hian engthil nge thleng ta ole mizo SCP Foundation a kalo lo ma cheu tuna kan soi tur hi SCP-1440 Putar chin hriatloh the old man from nowhere ti a hriat bok ani SCP-1440 hi hoilama mi nge ti le kumeng zat nge ani ti hriat thei ani lova a chan chin zo hian a soi du lo ani lo vek point engma a hrebik lo ani SCP-1440 hi kum somriat vel melpu ani a SCP Foundation ten kum somriat kal ta atanga a chanchin an hriat atang khanin a hmela le ama hindang lamna engma al om lo ni in an soi bok hei chau hi amakna ani lova akalna apiang a chen a thlen thina omna mun chu lo dang lamin thilnung apiang an thia building le motor te chu a hlui ngal ro drop zel ani SCP-1440 hian omna mun apiang a china thlen ma se ama hi chon dang lamna engma om ngai lo thung SCP-1440 hian mishing te omna lai apiang chu lo po lo le hel tum thin ma se mishing te kan punchak em awangin an bula wakal lo le an mani mu phak lo omreng chu harsa ati thu a soi bok he putar hian akal apiang a chen a thlen thina wangin SCP Foundation te tan pok kho khir ngai na om lova he putar an mu masak ber hian SCP Foundation a alokala kho khirna an da an han tum chon abul ngai SCP staff te chu an thingala building te po a hlui thengal vek zel ani SCP Foundation chuan voili lai kho khir an tum to a an la hlo cham zel ani SCP-1440 hi tuna omna chin hriat ani lova ani phunglir hriat chen lo le zir chen mek alani awangin SCP Foundation chuan keter class a anda ani he putar che hriat lo hianin SCP Foundation staff te chu unau dang pathum anei thu le an unau pakhat chu an zon mek thu a hrela an unau dang pakhat an mu huna hianin tuna om dana tang hian a jalen to don ani ti in soi bok